Oke guys, kembali lagi di channel Irma Safitri. Kembali lagi bersama Dek Jihun. Wih, Dek Jihun pakai barungan apa ya? Barungan kelinci guys. Kelincinya warna apa Dek? Hijau. Wah, warna hijau. Halo Arhan. Dede. Wih, Arhan pakai barungan apa ya? Wah, kelinci. Wah, Arhan pakai barungan kelinci, guys. Ini ada Mas Reksa. Pakai apa, Mas? Wah, pakai singa. Terus iki Mas Dava Pakai macan tutul. wah, macan tutul, guys. Bun. Terus Mas Ibel Pakai singa. wih, pakai singa. Iya, ada Mas Bagus. Pakai apa, Mas? Pakai barungan hitam. Wah, barungan hitam. Aduh, lemes Besti. Ada Mas Dava. Pakai apa, Mas? Ular. Wah, ular, guys. Persis, Pak. Terus ini ada Mas Yanip. Pakai apa, Mas? Wah, pakai kodok Mas Yanip. Ya, sekarang Dek Jihun. Dek Jihun pakai barungan kelinci. Kelinci apa berapa? Berapa 8. Buanter, guys. Ini berapa itu kelinci? Ini juga. Yo wes yo, Dek Jihun. Arhan pakai apa, Hen? Pakai apa, Arhan? Wah, kodok, ganti kodok. Yo, sekarang Mas Reksa karo Mas Iqbal. Yo, Mas Iqbal karo Mas Reksa. Kainnya piye to, Sa? Kainnya, Sa? Yo, Sa, ayo Bel. Ayo Le. Lapor ya. Kena Mas Iqbal, nanti kena Mas Iqbal. Iot. Iot. Sendal kok. Iot. Yo wes yo, Mas Reksa mbek Mas Iqbal. Yo Mas Dapa karo Mas Yanip. Piriki lho, Mbak.
Hah? Blackberry. Pak, aku nggak. Kowe mbek bagus. Yo wes yo Mas. Yo wes Mas ini. Yo saiki Mas Dava karo Mas Bagus. Hen? Gak usah gak apa-apa. Cantik toh, cantik toh. Ya wes yo Mas Jota, Bu Mas. Bagus. Ayo Dek Jiun. Oke guys. Oke guys, makasih video ini. Jangan lupa komen dan subscribe. Dadah.